bocah ya. Tang, lu suruh siapa main di kebun gua? Hah? Iya. Lu cicit paling nakal lu. Pohon pisang itu baru gua tanam itu. Dia salah-salahan lu. Ilah lo. Lu pada ngapain di mari? Ada belangan di sini lu. Sono jauh. Belum pergi lu. Ya, malah ngeledek lu. Emang anak sialan diangkalan lu, cucu sialan diangkalan lu. Engkong lu ledekin, anak sambil geledek lu. Sabit lu emang lu, bangetan lu. Emang dasar anak sekarang mah kagak ada pelajarannya. Hati-hati lagi digodain, mau sambil geledek lu. Terus gagal pakai batu lu. Kalau bukan cucu. Dah, TV udah zaman lagi susah, pakai segala dimatiin TV gua. Aduh, mana gambarnya semut mulu. Ini yang gue pretelin, set disuruh beli apaan tuh, tahu tuh alatnya tuh, setbox. Gua mendingan buat beli makan, gua mah dan ketahuan di beras aja juga mahal, apalagi begituan. Aduh, gua buang aja nih ya TV ya. Udah ya, goodbye. Gua buang aja nih. Buang nih TV nih. Udah satu-satunya lagi. Ngoceh baik sendirian kayak orang gila itu. Kong, apa Kong? Marah-marah Kong. Apa sih Kong? Marah-marah aja Kong. Gua lagi enak batu tadi mau bocah 3, cucu gua atuh, cicit gua atuh itu ada bandel banget. Kenapa emang? Itu toh main di kebun, pohon pisang baru gua tanemin. Namanya juga bocah Kong. Yang gua anak siapa itu? Ada anak saya kali ya? Gak tahu, pokoknya hitam, bocahnya hitam. Yang hitam, 2 orang. Anak lu kan itu? Anak gua mah putih Kong, anak saya. Anak lu? Iya. Putih gimana, orang hitam tadi. Anak lu kan sih tadi tuh? Pakai baju biru, anak saya. Iya, itu anak saya. Anak lu bandel banget. Suruh mandi malah kabur. Bener-bener dah, pohon pisang baru gua tanemin pada main di situ. Kirain ngapa marah-marah? Lu bawa apaan itu? TV saya Kong rusak, kagak ada gambar udah. Lah, emangnya ngapa? Udah tahu lagi zaman susah Kong, suruh beli setbox. Setbox kapan sih? Gue juga kagak ngerti saya. Gila. Iya, makan aja susah, buru-buru beli gituan. Sekarang kalau nonton TV jadi kudu pakai alat-alat lagi. Iya, beli alat lagi Kong. Emang Kong nggak tahu Kong? Lah kagak tahu. Gue mah kan jarang nonton TV. Dulu mah kan nonton TV gampang banget, nyetel hidup. Makanya saya pretelin tuh, dengan saya buang. Buang ke sono no, buang no. Lemparin. Ikutin doang ini. Lempar sono, lemparin. Di sini jalanan, sama aja ntar di kebun. Buang-buangnya. Iya. Udah ke sono lo pergi dah. Udah, liatin aja. Iya. Akan jalan. Lama-lama nih kita lagi kesel, ada-ada aja. Gila. Ngomong-ngomong ya, sekarang susah amat Roman nonton TV itu ya. Katanya ya, udah pakai alat-alat apa itu ya? Setbox apa set deh gitu ya. Gue bingung banget dah. Angguran gue mau ngontrol pisang gue lagi aja dah.